lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni mae'n siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Hefyd. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Hello, Catrin. Hello, Catrin. Hi. Hey, ti'n okay? Yeah, fi'n good. Good. O'n i'n mynd i ddechrau trwy gofyn beth ti wedi bod lan i dros y penwythnos, ond... Nes i weld ti. Beth am ddechrau gyda nos Wener? Ser y sioe. Ser y sioe. Move over, Alun a Mirain. Wel, na. Na? Dim move over Alun a Gallu Mirain. ni wedi hostio hwnna, no probs. I think it's for the best bod nhw wedi. Nhw Yeah, wedi gwneud fair. very good job. Oh. No, yeah, don't get me wrong, maen nhw'n class yn be maen nhw'n neud. Ond ti eisiau doing job nhw? Yeah. Okay. Beth ti'n hoffi hwnna? Well, ista ar soffa, maen nhw'n awr yn darllen prompter. Stunning. Okay. Joke, na, maen nhw ddim yn darllen prompter, maen nhw'n gwybod pob gair off by heart. Right, rewind. Yeah. I unrhyw sydd ddim yn gwybod y cyd-destun. O'n i ar heno. Heno S4C, nos Wener. O, gathon ni star treatment do. Fi'n hoffi do, wir. Ti'n hopeless i gwybod sut i roi splash mlaen. O'n, Sam just cacen, achos oedd yn rhaglen... Flwyddyn. Oedd blwyddyn ers i Mirain neud rhaglen hyn o cynta hi. Sweet o fe. Yeah. So, really nice bod ni wedi cael neud hynna gyda hi. A, oedd y galeri yn menywod i gyd. Oedd. Da iawn. A, Be? oedd... So, oedd 4 ohono ni ar y soffas na. Fel fi ti Alun a Mirain, ie. A Lesbian Visibility Week. Ie, Oedd oedd yn TV a Mirain. Visible. A Wel, yn oedden ni- honorary. Oh, yeah, honorary lesbian. Alun. O'n i'n mynd i weid, mae'n debatable os oedden ni'n visible, achos os oedd y soffa na'n glas, we would have been nowhere to be seen. Mae hwnna'n wir achos nethon ni wneud Fashion accidental blunder. twinning. Yeah. Oedd yn sylweddol. A to be, fi byth yn gwisgo glas. Fi yn. Ie, ti yn, cos mae dod mas o'r lygad i, bla bla bla. Ond fi byth yn gwisgo glas. Yn o'r unig darn o wisg glas, ond on jeans, obviously. Yeah. A pinstripe, oedd y ddwy ohoni efo pinstripe involved. I think mae'n hardly surprising bod fi wedi gwisgo suit. Mae'n Suit. hardly surprising bod fi wedi gwisgo glas. So really, Bai bai fi. pwy yw hwn. Yeah, es i brynu second outfit rhag ofyn, ond i'n meddwl, do you know what, lean into it. Na, lean into it. Fi'n meddwl bod yn just mor funny bod ni dwy. Di prynu reina pan wythnos diwetha hefyd. Yeah. A complete coincidence. 100%. Ti'n meddwl bod pobl yn meddwl bod e ddim yn coincidence? I don't know, cos fi'n meddwl nhw'n ddigon gwahanol. Ond o'n i'n teimlo fel ni'n gwisgo pyjamas, o'n i just yn poeni, oh my god, mae pobl yn mynd i meddwl fi literally newydd dod mas o'r gwely i ddod fan hyn. Fi'n lyfo gwisgo dislad, mae pobl yn meddwl sy'n pyjamas. Ie, gyfforddus. Love it. Ie, so dyna beth nath y ddwy ohonyn ni pan wythnos diwetha. Do. Yeah, oedd e'n really nice, oedd e'n really hwyl. A oedd e'n teimlo'n fi'n meddwl yn special bod ni mlaen ar nos Wener. A Achos fi. i fi, that's the headline slot. Oh, yeah. No offence, fi ddim siŵr pwy oedd ar gwadl drwy'r Yeah, wythnos. yeah. Fi'n siŵr nhw'n amazing. Headless, ni yw fel Ond, yr nos Wener. Elton John o Glastonbury vibes. Ni'r Lady Gaga of Coachella. Yeah. Ni- The legend slot, legend fi'n meddwl. stage. Dim pyramid stage, ond the legend stage. Okay, okay. Na, falle actually dydd iau yn teimlo mwy fel legend stage, nag yma. Yeah. Ti'n rhywbeth fwy fresh ar y dydd Gwener. Yeah, ni'n headliners. Yeah. Oedd e'n really, really fun. Oedd e'n really nice. Yeah, loads o hwyl. Yeah, proper hoot. Yeah. So, Ond ar y drive lawr yna, Catrin, Ie. oedden ni, as you do, sgyrsio i ffwrdd, mae'n awr a hanner i ffwrdd i Llanelli. Oedd e'n bell. Digon o sgwrs i'w gael. traffic nos Wener, Ond yn anffodus, mae hwnna yn meddwl hefyd, bod ni wedi defnyddio loads o good content ar ein drive lawr i Llanelli yn lle yn y pod. Arguably, dylen ni wedi recordio beth nath ni yapa amdano ar Y ffordd yna a'r ffordd nôl. A'r ffordd nôl. Ond, mae gen i loads o stuff da. Okay, good. Good, a fi, actually. Buckle in. A fi. Ti'n gwybod wythnos diwetha, cos o'n i wedi cael un wythnos off, oedd dyn ni fel millions i ddweud. Loads. Mae dal gen i. A fi. Peth Mae o lot stwff yn yna. digwydd mewn 3 diwrnod ers fi weld ti. Fi'n gwybod. Be nes ti actually dros y penwythnos? Quick, synopsis. Quick, garddio. A fi. Yeah. Great. O, mae'r haul yn gwenu
Ydy. Mae'n mor gorgeous. Mae'r wythnos o'n mynd i fod yn stunning hefyd. Mae'n fod yn heatwave. Yeah. Toimach na Morocco nes i ddarllen yn y papur bore yma. As in, lle mae Morocco? Egypt? Gogledd Africa. Oh, dim Egypt. It's a Dwi different ddim yn country. Egypt. No. I don't know. Wow. Toimach na Morocco. Da iawn, wel na, dim da Well, iawn. I mean, really, toimo byd eang, isn't it? Exactly, na, ddim yn da iawn. Ond, yei tan lines. Yei! Mae dy fi rai'n barod, just o ddau. Oes na? Oes. Da iawn. Mae rhaid ni ddechrau gyda newyddion mawr ers y penwythnos. Fi'n gwybod ti'n mynd i ddweud. Jojo Siwa. Jojo Siwa? Jojo bach ni. Wedi torri lan gyda Kath Ebbs. Yeah. Yn yr after party. Yeah. Ac oedd hi wedi hedfan yna o Australia. Mae hwnna'n, like, ti'n methu i hedfan yn bellach. Na, literally. Like, hwnna'n... Hedfan o Australia. Ond wedyn nath hi, actually, fi wedi gweld rhywle, oedd hi di fel gwrthod mynd ar camera ar gyfer unrhyw beth. So. Nath hi ddim wneud fel yr meet Jojo both side of the stage. Na. Bla, bla, bla. A nath nhw Just cwrdd as ar well. ôl. Imagine os ti wedi. Oh my god, bys fy mor awkward. Oedd hwnna'n ofnadwy. Ond fi jyst yn meddwl fel, pryd nath hi penderfynu fi'n mynd i doi lan gyda hi. Fi'n meddwl in the last, like, week yna. Ond fi hefyd dal ddim cweit yn meddwl bod perthynas Chris a hi yn unrhyw beth. I mean, I think it could be. It could be bod falle Jojo'n cael teimlad dros y fe, achos y ffordd, sa'n gwybod os chi wedi gweld, ond nath Kath roi, fel nath pawb ffindio mas, oedd Kath di roi TikTok lan, o fel hi'n neud datganiad, basically, yn egluro popeth. Really hir. Really hir. Mae wedi cael ei cymryd lawr, nôl lan. I don't know what the current status is. Tro diwetha nes i weld, oedd e lawr. Ond os mae fe nôl lan, skipiwch chi tua hanner ffordd, and that's when the drama commences. Ond mae hi basically sôn am sut fel, oedd hi'n teimlo'n hollol fel blindsided, nath hi dod off social media achos oedd y sylwadau i gyd mor crazy, ond oedd trwy gydol yr amser oedd Jojo yn y tŷ, oedd hi di fel seto lan bod fideos a negeseuon yn mynd at Kath. So, o'r gorffennol? Yes, oedd hi wedi fel pre-planio stuff i fynd iddi hi, oedd amlwg rhywun. Ti'n really sweet. Yeah. Ond yn amlwg... Ti ddim yn mynd... Yeah. Ond oedd hi hefyd dweud bod... oedd hi wedi teimlo fel bod Jojo kind of wedi fel love bomb o hi hefyd, yn dweud yr holl pethau yma fel, I'm gonna marry you, blah, 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 blah. Ond mae Jojo yn 21 oed. Mae'n 21. So, it is in the realm of possibility bod gyda hi teimladau cymleth. Jojo? Yeah, am Chris. 100%. Ond sa'n meddwl bod gyda Chris teimladau am Jojo. Fi'n yn gwybod. I just don't... I think, os ti'n Chris, ti'n gallu gweud bod Jojo yn licio fe. And in which case, if you're half decent, you shut it down a bit stronger than spooning Ond so her fe and mynd i stroking wneud her all hwnna over the... teledu, nag we, pan mae ultimate goal fe yw celebrity, ultimate goal Jojo yw to have a nice time in the house, heb fame am chydig, I feel. Mae hi'n digon fawr ei hun, sy'n angen iddi fod yna. Well, ond eto... Ond sort of promote rhywbeth, Fi wedi cael loads o arian, a mae'n eisiau promote na, hi. fi'n gwybod, ond dwi hi ddim mor desperate am storyline nag yw Chris. Mae hi'n gallu bod yn ei hun, I suppose, mwy nag mae fe, fi'n meddwl. Personally. Yeah, I suppose. Ond, my gosh, fi jyst yn meddwl bod yr holl beth yn bonkers. Mental. Mae'n crazy. Crazy. Like, fi jyst yn really... Imagine bod yn Kath. I know, I had Jojo's corner. O'n i fel, na. O'n i fel, na, I think, right? It's platonic. Maen nhw'n gallu bod yn ffrindiau heb fod yn unrhyw beth. Fi'n desperate i o bod, beth oedd y sgwrs oedd Jojo di cael gyda Chris cyn torri lan gyda Kath. Ti'n meddwl bys nhw? Don't know. Probably. Wel, nath hi trio cael ei hun mas o pethau loads, fel, ond oedd hi'n really gyfle, oedd e'n scary, actually, pan mi'n edrych nôl nawr ar moments lle oedd pobl ti fel galw hi allan o ran y relationship yna. Yeah. A nath hi really gyflym on the spot dod lan ar rhyw esgus oedd yn plausible. So fel, be nes ti sgwennu ar llawer, ac oedd pawb yn dweud it was bi, ond nath hi dweud, it was NB for non-binary, I've been questioning. A wedyn nath hi dweud... Ti'n meddwl oedd falle ddim yn wir? Falle, ond wedyn nath hi hefyd cwestiynu... oedd hi wedi dweud i Chris
y noson, neu cwbl o nosweithiau cyn y final yn y gwely, fel oedd hi just bach yn weird, a wedyn Chris fel, what is it, what's wrong? Oedd hi fel, oh, just wait 48 hours and I can tell you. Hynny yw, aros tan bod ni tu fas, the cameras aren't on us. Ond wedyn, yn y late and live ar ôl y final, nath AJ Dudu, love her, literally just mynd I Jojo, so what was it you wanted to say? It's been 48 hours. And as Jojo just dweud, oh, you know, I couldn't get my words into feelings at that time, so I thought, just wait 48 hours and I'll be able to figure out what my feelings are in that moment. Ti'n gwybod be? Mae hi'n quick dod lan gyda esgus. Ydy. Mae hi'n fel unrhyw pryd oedd unrhyw un yn fel confrontio hi, oedd hi'n really gyflym I fel diffuser situations a pethau. And that is media training. Yeah, mae hi'n probably cael mwy na unrhyw un. Oh my God, then again, Anne's credu weithiau. Well, it could all be a ploy to sell tickets to her tour, which is on sale now, guys. Dyna gyd mae posti wedi bod ar sy'n fel... Tour. Tybed sut wneith ei cynulleidfa craidd hi. So mae dydi doi really yn does. Mae dydi the OGs oedd yn hoffi hi o pan sydd wedi tyfu lan gyda hi and all of this. A nath hi golli lot o reina pan nath hi ddod mas. And she gained a strong queer lesbian following. Yeah. Achos bod hi wedi bod mor focal am sexuality hi a mae lot o perthnasu hi wedi bod yn eitha public and all of this. Tybed ble mae hi'n mynd I landio nawr? Yeah, achos ydyn ni'n mynd I weld y gweithaf o'r gymuned ble mae pobl yn mynd I fynd you were lying, you were queer baiting, you didn't mean it. I mean, sydd obviously a nonsense. Incorrect, achos hyd yn oed os yw hi gyda teimladau am ddyn, that doesn't make her not queer. Well, na. It doesn't take from her identity. A hefyd mae identities yn fluid, ni gyd yn gwybod hwn, am ages o'n i'n meddwl o'n i'n bi, a fi definitely teimlo bod fi'n gay, but who's to say? In 20 years' time, someone called Tim comes along and I'm swept off my feet. You know? Form an orderly queue and wait 20 years, man. Specifically. Ond, so mae fe'n... Fi'n meddwl mae'r gymuned 100% tu ôl I Kath ar y funud. I'd say so. 100%. And I'm not going to lie, so am I. Imagine... hedfan, mae'n just been bad enough hedfan allan yna. At least ti'n excited I weld, at least oedd hi'n probably, sorry, no. At least oedd Kath yn excited I weld Jojo. Ond ti'n oedd Jojo yn misgendro yn y tŷ? Oedd Jojo misgendro Kath? Fi'n really sorry, cos fi newydd wneud. Na, ond cos nes I sylwi ar hwn, oedd Jojo yn dweud girlfriend eitha lo, a wedi dweud she cwpl o weithiau. I thought maybe the girlfriend thing was just a term that they're comfortable with using. Yeah. Ond nath Jojo dweud she cwpl o weithiau. Ydyn nhw'n defnyddio she, they? Yeah, falle. Neu ddim? I don't know. Ond so falle bod nhw yn... Let's stick o gyda nhw, achos ni'n gwybod bod nhw'n hapus gyda nhw. So, dychmygu nhw'n hedfan mas fan hyn, gan feddwl, what the hell have I just witnessed for the last... Pan mae rhaid nhw mewn? Tair wythnos. A wedyn, bydde hwnna'n awful flight, really. That's ond enough, leia bydde ti'n excited I weld partners ti. Jet-lagged, ond... Imagine the flight back. Imagine the flight back to Australia. Well, maen nhw dal yn yr UK as far as we're aware. Because I'm sure bys nhw ddim di book o fel return flight diwrnod yn ddiweddaraf. I think they could fund... Oh, ti'n meddwl, yeah. I think os nhw eisiau aros, fair enough. Os ydyn nhw pobl nhw eisiau gweld tra bod nhw yma, fair enough. Yeah, babe, get on the scene. Na, fi fel ffrindiau. What's the gay club? The lesbian club? She. Scissors? Oh, she. She, neu La Camaniara. Oedd na noson... Oh, yeah, I was going to say lesbian yn Nghaerdydd yn nhw, Scissor, yeah. Well, yeah, falle bod nhw. Ond... Fi just methu dychmygu, I know. Well, nath Jojo, yr fideo gyntaf nath hi postio ar ôl dod mas, oedd y sign yn rhywbeth fel, I don't want to do it, neu rhywbeth fel na, and it's her, a caption oedd fel, I don't want to leave the UK, neu rhywbeth. Jojo? Oh, yeah, Jojo. Interesting. For what reason, Jojo? Wel, nes ti weld o'n nhw yn chwarae tennis gyda Chris? Do.
Jojo hynny yw. Yeah, Chris. Yeah, Kath rocks up. Chris, me and you are taking it out on the court. Why have you brought a metal baseball bat to the tennis court? Oh dear. I tell you what though, in terms of llefen ar y wyren, gei di ddim byd lot mwy artistic. Ti roi di wneud e? Can't say I have. Well, actually, probably allan o Mile feeling high sobbing? sick. Oh, na. Yeah. But we've got over that trauma now. I had to. Nes I basically, ar gyfer gwaith yn rhaid fi like hedfan so much, but fi nawr ddim yn sal ar flights, which is good. So exposure therapy, essentially. Gwych. Yeah. Great. Still not good with boats, but we'll get there. Yeah. Nes I hedfan syth ar ôl break-up. Unwaith nôl i, so pan o'n i'n byw tramor. Yeah. Nes I ddod nôl fan hyn. Big break-up. Hedfan nôl. Llefen ar y wyren. Rwy'n edrych yn fi fel, beth sy'n bod yn y ti? Mae fe'n, ti'n mo be? Mae'n llai artistic pan ti'n hedfan yn fel the basic of basic economy. Oh, yeah, because mae fel... Mae rhywun just nesau ti fel... Yeah, mae merch just... Mae rhywun just nesau fel, sorry, can I get up to go to the toilet? Yeah. Ti fel, oh, yeah. Oh, na. Shufflo rhwng 3 person arall. Na, os ti'n mynd i llefen ar y wyren, you have to have the window seat. So Oh, yeah, mae fel bod ti'n mewn music video. lean on erbyn yr, yeah. Na, so mae'n all autistic and like any like raindrops on the window yn adlewyrchu y ti a drop lawr gwyneb ti. Ti'n disgusted. Mae'n wir. Mae'n wir. A ti'n meddwl be, weithiau ti just angen. Oh, yeah. Ti'n fan of a cry? Oh my god, you're joking. I love a cry. Fi wedi gweld ti'n llefen? Na, ond fel, fi'n rhywun sy'n llefen ar ben fy hun in a cold dark room. Yr un peth pan fi'n sal. Fi ddim yn, fi'n meddwl... Oedd mam fi ar application fi I Cylch Meithrin roi, she's determined but sensitive. A hwnna bysa enw album gyntaf fi. Determined but sensitive. No one could describe me better. Determined but sensitive. Fel, tro gwaith I fi, na gael ei di wneud mewn awr, ond na grio am oriau ar ôl e. So sweet. I know, diolch. Thanks for that. I love a cry. Private, public. All sorts. Fi ddim yn really... Ti'n meddwl beth yw e? Mae rhan fwyaf o emosiynau fi yn manifesto mewn llefen. Yeah. Rhan fwyaf ohonyn nhw. Fel... Yeah, And then, same, actually. Yeah. Yn enwedig bod yn grac. Oh, yeah. Fi byth yn gweiddi. Na, fi byth yn... Ond, yeah. Ond fi'n... A fi ddim yn fel... I don't really fel sharp neu dim byd. Na. Fi just yn... Os ti'n rhoi lot o hun lan, mae fe'n troi mewn I... Yeah. So be, fi di crio pob tro fi di rhoi notice fi mewn I gwaith. I don't know why. Achos fi just felt so scared. Yeah, I don't know why. Mae'n rhywbeth really funny fi'n neud yw crio. Neu os fi'n teimlo fel fi'n gadael pobl lawr, fi'n crio loads. Oh, mae hwnna'n un anodd. So, yeah. Mae hwnna'n un anodd. It's like a little therapy session. Yeah. Diolch. Falle mae fi'n have a little weep ar ôl hwn. Yeah, just fi a ti cael weep. And I gadw'r camera i'r recordio so we can put it out. Just live stream off llefen yn sofa. Catching a cat yn crio. Yeah, no, spin-off. Ti'n cofio Morio crio? Na. Oh my god! Okay, Morio crio yw account ar Instagram. Mae hi'n artist, a hi'n literally just Fi'n gwybod pwy sydd ti. Ellen Meredith? Yeah. Oh, Love. yeah. Iconic. Bring her back. Be, just yn llefen? Yeah. Yeah. Tears. Oh, Fair play. one. I know. Talking of a big queer community. Sorry. Well, ni'n siarad yn big... tua 10 munud yn ôl pan ni'n siarad am Kath a Jojo cyn mynd mlaen I therapy. Mae Self-Esteem wedi rhyddhau album newydd. Do. A mae'n amazing. Nathon ni ran... Fi'n gwybod ti gwrdd o fi. Nes di... I mean, o'n i'n hapus I wneud, ond essentially nes di orfodi fi rand yn fe tua 5 gwaith in total. Oedd e ar repeat, achos pan mae gen I album newydd I rando ar, fi naill ai'n gwrando yn y car neu yn y gym I ddechrau, because I can really take it in. A fi'n rhoi fe ar repeat. A unwaith mae gen I fel sense ohono fe, I'll add all the songs I love I playlist fi, a wedyn just gwrando reina, so mae'n cymryd mas y riff-raff. No offence, they're all beauties. Ti'n meddwl o'n riff-raff? There's a couple of ones sydd ddim in dante. Okay. Ond... Anodd plesio pawb drwy amser. Ydy wir. Ond mae Madonna yn fan. Oh, Ath Madonna makes I sense. sioe byw hi. Mae hwnna'n cool.
a prynu merch hi, No a way. postio ar Instagram hi'n gwisgo'r t-shirt. Hwna'n cool. Nag yw hwnna'n amazing. Imagine. A ni You'd be eisiau- losing your mind, yn bydde ti? I know, bydde fel casual Madonna. A nawr mae hi'n gallu defnyddio hwnna fel, oh, I can sell merch off this, cos Yeah. hwnna fel free ad am merch fi. 100%. Pwy bys y ti eisiau fel yn gwisgo merch ti i tagu ti ar Instagram i ti rhannu? Who would be the ideal fel, oh my god, mae'r person yma'n fan fi? Haim. All three. All three, different All t-shirt three. each. Yeah. Get the sales in. Haim. Yeah. Fi'n caru Haim. Yeah. Fi just mae'n bod yn un o'n nhw. Maen nhw yn class. Yeah. Na gan nhw ar y wal? Oh, yeah, ydyn. Oh, yeah. Signed. Signed, baby. Signed baby. Yeah, so ddech chi byth yn gweld ar TikTok neu Instagram yn a random fel pethau uwch ben pen ni Oh, yeah, just chi ddim yn chopped really gallu off. gweld beth yw nhw. Yeah, album covers. Album covers. Yeah, fi'n meddwl, mae angen rhywbeth mwy ar y wal. Yeah, Na. album cover Circa Waves, album cover Best of Glenn Miller. Os chi'n unrhyw, any big band fans mas fan'na? Pan o'n i in my trumpet playing days. So. O, fe ti'n chwarae trumpet? Oh, yeah. Oh, I can see it, actually. Oh my god, ti'n gallu chwarae fe nawr? Give us a blast. Go on. Na. Please. Na, bydde fe'n rhi anodd. Fel, Just un. Perp. falle na i wneud bonus content ar gyfer TikTok i ni. Oh, okay, fine. You've heard it Okay. here first. Na i gadw hi at ei gair fyna. The Instagram. Byddai'n nervous wedyn. Fi ddim wedi chwarae ers blynyddoedd. Ond, yeah, Glenn Miller, Circa Waves a Haim. Byswn ni yn cael... Pwy? Oh, I don't know. Self-esteem. Self-esteem, actually, yeah. Oh my god, yeah. Iconic self-esteem. Na ti. Done. Gwych. So, neu, wyt ti moyn Madonna yn gwisgo t-shirt self-esteem yn gwisgo t-shirt ti. There's the merch. Of ti Done. for thinking. Da iawn. Da, croeso. Nath neb ddod nôl at ni pan nes i ofyn ar y podcast pa merch maen nhw'n moyn, so we're just going to choose for them. I suppose just neb fel arfer yn commentio ar Spotify. Na, rwy'n dweud. Ond, ie, falle bod jyst eisiau ni roi enghreifftiau yn lle fel... Falle ni Oh, just nhw'n yn neud dychmygu. e, and it is what it is. Right, chi just take us at... Yeah. Yeah. Okay. Crease tea. Crease tea. Organic. Oh, pwy sy'n gallu fforddio? Oh, dim ni. Nawn ni wneud range organic a range cheapos. A bydd neb yn prynu'r un organic wedyn. Probably Okay, then. rhaid neis a soft. Fi eisiau Yeah. ansawdd. Oes, ie. Ond os ni'n gwerthu nhw dros yr ham, rhaid o angen fod yn fel eitha lightweight hefyd. So chi'n Yeah. heavy duty, ti'n No, 100% cotton. 100% cotton? Yeah, 100% cotton. Oh. Sweat wicking. Di hwnna ddim yn anodd. 100% cotton t-shirt. Oh. Ydy? A mae'n ddrud. Why don't we start Thank you. gyda, twod, expectations bach yn llai, a wedyn, we'll work our way up. Okay. Wyt ti wedi clywed am app o'r enw Paid? Na. Okay, ti a Sam, I feel like you would be all over this. Pam? All over it. So, mae'n app nath ffrind Rach argymell i Rach a ffrindiau nhw. Okay. So, nathon ni gael fel trial bach ohono fe, a nawr we're locked in. Mae dyn ni am flwyddyn, o leia. Oh, okay, os rhaid chi talu? Oes, I think mae'n fel 20 quid am y flwyddyn. Oh, Rhywbeth ma' fel hwnna'n good. fel hwnna, Yeah, ti'n that's gwybod. nothing. O, os ti'n gweud na fi ddim eisiau fe ar ôl y trial a wedyn ti'n aros a maen nhw'n gweud, ti eisiau 40% off a ti'n mynd. Oh, stunning. Yeah, okay. Yeah, lush. So, beth yw e? Yw app, ffôn, obviously, sydd ar gyfer cyplau, Okay. a basically, mae fe'n gofyn cwestiwn bob dydd. Oh, Ie, ond mae ddim yn gofyn bod ni'n hir. Mae'n lan i ti os ti'n ateb yn fyr neu'n hir. Fel hang on. brawddeg. Falle fi wedi defnyddio hwn o'r blaen. Be mae'n edrych fel? I feel like- Porffor. Oh, na. Porffor Fi wedi defnyddio vibes. rhywbeth tebyg, ond dim hwn yn benodol. Okay. Wel, mae'n app sydd just fel dechrau sgyrsiau gwahanol. Yeah. A bod yn onest, ni'n siarad wrth lot. Fi ddim yn teimlo fel bod ni fel yn dau yn neud o Na. fel y prompts yma. Sorry, 'cause I don't- stop o iapo. Shut up. Yeah. Ond mae fe yn gallu tymod agor lan gwahanol pethau. A ti'n gallu, so, bob dydd mae'n rhoi cwestiwn i chi. A mae'n rhoi am pob math o bethau am gwahanol agweddau perthynas. Mae'n rhoi quiz i chi sydd yn sort of fel geidio lefel ble chi arni gyda gwahanol bethau. Er enghraifft fel unrhyw fath o
relationship anxiety neu jealousy neu fel, tymod, stuff mwy rhywiol. Beth os mae hwnna'n fel achosi ffrae neu rhywbeth? Fel, Wel, I don't need an app to tell me. Wel, mae fe'n ti'n teimlo. Ond nag yw Rach yn gallu gweld beth ti'n rhoi? Yeah, so wedyn, ond ti ddim yn cael ateb, beth sy'n dda amdano fe, ti ddim yn cael ateb unrhyw beth o'r pethau yma, y cwestiwn y quiz dim byd, mae'n y game hefyd, cyn bod y person arall ti'n neud. Ti'n methu gweld ateb Sam, ti'n bod ti di ateb. OK, cool. Fi'n teimlo ni di defnyddio app tebyg. Sa'n cofio be oedd enwau, ond oedd fel cwestiynau ti'n gorfod ateb pob diwrnod, fel prompts ac ati. So, nice. Right, heddi mae yna quiz o'r supporting mental health, so, ond mae pob math o bethau, oedd un ddoe dating beyond the daily grind, so mae fan fel cydbwyso, bywyd gyda perthynas a date os o fôn. Gwahanol pethau. Fel, oedd un cwestiwn based on what you've learned together, what advice would you give a new couple starting out? A stwff fel hwn. Mae loads o gwahanol math o beth, right? A ni wedi bod yn really joio fe. Mae wedi bod yn really good. A ni wedi bod yn neud y bob dydd ers fel 20 days nawr. Wow. Ond, few weeks yn ôl, pan o'n i just i dechrau fe, o'n i ar Hendw yma. Hendw fiancé fy raw bach. A oedd mam fi ar Hendw. Fion. Da iawn. Diolch, good memory. A oedd mam ar y Hendw hefyd. So, great. A anyway, o'n i'n sôn am o'r app yma. So wedyn, dyma fi'n mynd, fel, mae'n gofyn cwestiwn gwahanol bob dydd, A y diwrnod cyn, y cwestiwn oedd rhywbeth fel, would you rather travel to a new country every year or revisit your favourite place annually? Neu rhywbeth fel hwn. Ond diwrnod nes i fel siarad amdano fe, o'n i fel, mae'n gofyn cwestiwn gwael bob dydd, fel heddiw. So ti'n fel siarad iddyn nhw amdano fe, wedyn eisiau rhoi example. Ti'n agor y app, a'r cwestiwn y diwrnod yna, oedd, I actually don't think it could be worse, nes i ddim dweud hwn, so fi'n gwrs mae mam fi'n gwrando ar hwn nawr, ond nes i actually ddim dweud cos ni fel, mae hwnna'n, I can't. Y cwestiwn oedd, basically, a fydde ti'n gyfforddus yn cael rhyw mewn tŷ un o relatives un o chi. So ti ddim yn siŵr... Ond out of all of mam fi. Fi ddim eisiau gwybod bod hwn yn sgwrs. Nes ti dweud hwnna out loud? Na, nes i weld hwnna, ni fel... Sian neud hwnna ar y spot. Mae frozen. No. Ond how funny. Funny. So, lot o gwahanol rai, a ni wedi bod yn really joio fe, a fi'n argymella i chi. A, in fact, os ti moyn anrheg bach ganddo ni, mae gyda ni cwpl o fel free passes i roi mas. Ydy yn rhoi fel discount i chi, ddo? Na, so na do. Wel na, ni mae fel Ponzi scheme. Multi-level marketing. Wel na, mae jyst yn fel free trial. Fi'n mynd i gael fel Herbalife yn y back cupboard am flynyddoedd i ddod. Pyramid scheme yw e. Na, mae dyn ni fel... A gallwch chi gwrandawyr, defnyddio cod yma. Code Herbert. Herbalife. Herbalife, ie. Dylse ti wedi... Oedd ti'n nabod yn rhywun nath wneud Herbalife? Fi'n cofio rhywun yn ysgol ni oedd wedi. Oedd rhywun oedd dim yn ei coleg gyda fi yn trio fflog o Herbalife. Really? Oedd e'n ffrind i cyn partner fi yn neud awn gyda oils. I know. Ydyn ni'n rhaid yn beth ti'n gorfod talu am fel hundreds of pounds worth of oils. And it's not worth hundreds of pounds. Nah. Oh dear. O dyna ni. I know. Back in the good old days, you just had a Tupperware party. Maximum an Summer's party. O'n i'n cael body shop party. Body shop? Avon is another. Avon, Avon Lady. Just dim un o'r ein yn sponsored. Yn anffodus. Yn anffodus. Falle gawn ni rhyw fath o barti. Be? I don't know. Be, werthu stuff? Fel auction. Gawn ni auction. I don't know of what. O'n i angen arian, Catrin. Ydyn, sa'n meddwl bod unrhyw beth fi really eisiau auction o? But be am surfboard? Bys y Rach yn hapus i auction hwnna off. Wel, bys fi'n hapus i auction o'n no bakesy. O'n i ddim yn gwybod lle ti fynd, bys ni'n hapus i auction o hi off. Oh god, na!
Un o babes hi. Ti di gweld y things yna ddo, pan mae pobl yn cael fel auctions, a maen nhw'n auction off fel date efo person. Fysa ti beth yn rhoi dy hun lan i wneud hwnna? Ethically. Oh, like, yeah, os I feel like bydde rage ddim yn dwlu ar hwnna. Na, probably not. Sy'n fair enough, ond, yeah, 100% bydde fi wedi. Oh, fair. Yeah, whatever. I've got no ethics about, like, raising a bit of money for charity and going and, like, food. I've got no ethics, full stop, babe. Hey. So, yeah. Bydde ti ddim? I suppose... Bydde ti'n awkward am e? Yeah, bys ni'n really struggle, achos byddwn ni'n cael anxiety a wedyn back o mas, probably. Achos yr syniad o isten a gyda rhywun fi ddim really'n gwybod, a wedyn trio wneud convo am fel couple of hours. Oh, my worst nightmare. Si gallu ni'n neud hwnna gyda unrhyw un. Yeah, ti'n iapa, fi ddim. Yeah, bydde fi'n fine. Wel, fi yn iapa, ond fi jyst yn cysau fel tro gynta, neu cwpl o weithiau gynta i chi gwrdd â rhywun, a ti jyst yn fel small talk, trio fel... Yeah, fi methu dychmygu ti'n neud lot o small talk. Na, fi ddim yn small talk gal, fi'n cysau e. So I don't really love fel networking. Oh, fel literal nightmare fi. Fi'n eitha... Ti'n good? Yeah. Yeah. Fi'n eitha cyfforddus gyda fe. Fi'n joio fe. Yeah. A pobl yn cysau e. Fi'n gallu fel, os mae rhywun yna efo fi'n nabod, a byd nhw'n gallu fel circle room gyda fi and like do the first intro, then I'm on to a winner and fel, I'll make everyone laugh. Yeah. Ond, os o'n i'n mynd rhywle ar ben fy hun, fes ni just yn isod yn y gornel, pretend I'm doing work. What's the point? Beth y point bod yna? Well, weithiau mae fe just yn fel rhan o stuff corporate chi angen neud. Okay, fine. Tick a box, yna. Oh, okay, fair enough. Yeah. Ond, fi ddim yn meddwl bod fe rioed jyst i eistedd yn y gornel. Nah, no one puts Catrin in the corner. No, not this one anyway. Ti'n rhoi dy hun yn y gornel? Yeah, please. OK, just yn gloi, Ollie Murs stori fi. Dim ond achos fi'n gwybod bod ti ddim diddordeb yn Ollie Murs, ond na fi yn benodol, ond mae'n rhan o'r stori. Gys Ollie Murs, fi jyst yn teimlo fel, maen nhw'n wylio fe mas, pan does dim news stories arall i wneud. Maen nhw fel, let's just give him a minute to flog his album. Yeah. He had his heyday, ond mae dal yn trio milk o fe. A mae hefyd yn dod o draws fel, he's sorry to be there. Fel, fi wedi gweld e ar breakfast news when he was flogging something, ac oedd e just fel mor apologetic i gymryd lan amser nhw, ond he just fel, you just need to own it, babe. I don't know. Wel, fi ddim di rioed really meddwl gymt hwnna amdano fe. Yr un egni a Chesney Hawkes, I will say. Na, mae Chesney Hawkes. I love Chesney Hawkes, ond mae gen nhw fel same vibe. One hit wonder. Okay. Fi ddim yn gallu chwarae'r gan i ti, cos newn ni gael copyright ping. Okay. And God forbid ni ddim yn neud arian ar hwn, ni, just to clarify, ddim yn. Ond, fi'n really... Wyt ti'n rhywun ti'n gwrando ar lyrics? Wyt ti'n canolbwyntio ar geiriau? Gyda artist fel self-esteem, yeah, achos fi'n caru geiriau hi, ond usually no, and I get them all wrong. Ond mae Sam yn, mae hi'n gwybod lyrics i bopeth. Okay, well, eto then, fi'n debyg i Sam. Okay. A mae Rach mwy fel ti just really ddim yn gwybod geiriau. Chi'n type B, we figure this out. Potentially. So, fi'n really canolbwyntio ar geiriau. I think cos fi'n sgwennu tym bach fel fi'n dadansoddi nhw. A weithio fi fel, oh God, mae gan yma'n amazing. Fel, mae'r geiriau'n ddim yn unrhyw sens. Ddim yn unrhyw sens. Ond anyway, nes i gael neges gan fan o gariad yn dweud, this song made me think of you. Enw'r gan yw Beautiful to Me, which nes i kind of pwyntio allan, sydd yn really sweet, ond eto, ydy hwnna'n kind of awgrymu, but ddim yn beautiful i enw arall. Beautiful, comma. To me. To me, yeah. O'n i fel, yn dechrau gwrando ar hwn, it transpired, oedd hi ddim di really canolbwyntio ar dim o'r geiriau, at least that's what she says, achos os oedd hi, insane thing i ddweud bod hwnna'n goffa hi o fi. Yeah. So, dyma'r geiriau. She ties her hair up tight, puts her armour on. Armour, okay. Armour, it's already a bit of a funny vibe. Yeah. When she steps outside, she lives in black and white, and the colour's gone. But it's in her eyes. The colour's gone. Yeah. And then women, time and time again, we're going back to the start, and I try again to bring some light to the dark. Every day's a battle, and it tears her apart.
and I don't know why, and I'm picking up the pieces when they fall to her feet. Oh my God. She's been What's she fighting trying off to tell the you? demons. No, she'll never be free. And I felt, I think generally, especially now, Mae hwnna bach really yn quite savage. happy, Yeah. go-lucky, and Ydyn nhw'n they're dan funny. oedres? Ydy. Again, honestly, Random. mae bod yn y car garage yn gymaint o hwyl, ond eto ti byth yn gwybod beth i ddisgwyl, achos bydd y playlist yn dod mlaen, a bydd fel, you don't know this song, and fel, nobody knows the song, babe. Achos it's like a B-side of a Lamar single from 2002. What a rogue, Ond all hi'n he lyfo nhw. knows. Wedyn, so o'n i'n meddwl, well, okay, hwn yn fel, I'm not really getting the romance from this. And wedyn, ti'n mo, mae'n dweud, love, don't ever change the way you are, blah, blah, blah. I don't care what you say, you're beautiful to me. Da, da, da. Okay, so the final bit. Gorgeous. Yeah. Well then, second, so I was like, okay, like I get, he obviously dim ond i gwrando ar y pennill. Yeah. Ar y kit gan. Ydy yn ballad vibe? Mae'n fel mwy fel pop song. Oh. Gyda Ond- lyrics and demons. Yeah, crazy. Wedyn, o'n i fel, okay, benefit of the doubt, dwi ddim di gwrando ar y geiriau heblaw am, mae just hoffi ffordd mae'n solo a beautiful to me. Yeah. Wedyn, I gave up after this sentence. Second pennill comes in. I thought, falle bod e'n mynd yn mwy positive. She never gets it right. And it feels like rain on a perfect night. And I'll be a hand to hold. She can push me hard, but I won't let go. What on earth? O'n i fel... Oh, ni wedi cael gymaint o laugh yn dan fy wedyn. Ble o'n i fel... Listen to them. It's really sweet that you were like, oh, I'm thinking of you, but have you... Do you have any idea what the words are to this song? Well, she never gets it right. O'n i just yn fel creased at that point, because o'n i fel, ti ddim wedi gwrando dim ar y geiriau, because there's no way but hi'n Say that, yeah, No. Unless mae fe fel subliminal message. Nag yw. Ond weird, so, fi just ddim yn gallu gwneud geiriau yna at fel upbeat car, it's just weird. Okay, I don't think ni'n mynd i gael ping dos fi'n... Na paid, just in case. Na, Bydden nhw'n cania. gallu nhw cymryd yr episode lawr. Oh, cania na. Just sing it in a different key. I've got the key of the bed anyway. Rhaid gofio bod nhw fel, oh, that sounds exactly like Holly Murs. I mean, she never gets it right, and it feels like rain on a perfect night. Because nawr ni'n gwrando fe fel joke, so fi'n eitha cyfarwydd gyda'r gan yma. Wyt ti'n gallu chwarae fe off mic Oh, am dim eiliad ond. so I can figure out what it is, because it's going to drive me mad if I don't hear it. You won't know it. Oh, okay, fine. You will not Ignore know them. this song. It's just neb yn gwybod e. Just right. Probably, because mae'n awful love song. Hoff it fi yw fel, you don't have colour in you. The colour's gone. What? Na, mae'n sweet. Mae'n super sweet. So, mae hi yn romantis, chwarae teg. She's one of a kind. She's one of a kind. Mae hwnna just yn really funny. Ond mae'n Ydi. really fel on brand. Cos Yeah, hi just yeah, fel, yeah. ond mae hwnna'n really sweet. A wedyn, ow. Oh, I didn't mean it. I didn't mean it like that. Fine. Ti'n gwybod be mae fi a Sam yn licio wneud? Ni'n licio wneud tarot, because what lesbians do. Oh, wrth gwrs bo chi. Wel, oedd e'n lleuad Witchy newydd. vibes chi'ch, doi? Witchy vibes. Oedd e'n lleuad newydd, Oh, yeah. doi. Be ma'n meddwl? I don't know, but Sam's into New it. beginnings, probably. Rhywbeth fel na, yeah. Yeah, sure. So nathon ni wneud tarot, a nes i tynnu'r un garden dwywaith, hyd yn oed ar ôl shufflo fe ac yn yr un position. So chi'n gallu cael e fel normal neu reversed. Yeah. Ges i'r un garden reverse dwywaith. Beth? Crazy. Achos, so ni'n gofyn cwestiwn cyn cymryd y carden. So fi eisiau gwneud tarot efo ti, Okay. yn enw'r lleuad newydd. Okay. So does dim gallu deck? Na, we've got a deck. A Ond ti ddim 'di dod â Ond fe? sa'i dod â fe. O'n i ddim moyn accidentally... Na, os o'n i'n colli nhw, Sam will sage me, a sa'n licor gwynt o sage. Okay, well, mae hwn yn teimlo'n fel not particularly authentic. Wel, ond os ti'n fel- Let's go for it. Falle fel siarad mewn i'r cyfrifiadur a gofyn cwestiwn. Am be? Just unrhyw beth, fel rhywbeth ti'n moyn gwybod am perthynas, gwaith, bywyd, unrhyw beth sy'n dod lan yn yr haf. Oh god, gaf i gael think. Fi'n teimlo pressure. Ydw i'n gweud y mas yn uchel? Ydw, I suppose, oedd mae'n crap Yeah. content. I think that would help. Okay. Ydy nawr yn amser da i ddechrau
neu edrych mewn i fel fertility stuff yn iawn? Okay, so gwasga tapia. Ydy hwnna'n beth da I fi? Yeah, gwasga tapia, so you give it a little shuffle. Lovely. Shuffling. Wedyn, gwasga tap on the deck. Fine. Dewis a un carden. Bit unrhyw un nhw? Yeah, whatever speaks to you. None of them really. Oh, well. Let's go for this fella. Oh. Ti dewis yn gwahanol nawr yn dweud? Well, I've got to choose 6 apparently, so we'll just go for those. Get my reading. Card 1. Sut ti'n teimlo amdano dy hun? The Magician. Oh. You feel a sense of purpose and the willpower to get things done. Okay. You feel that you have the ability to think on your feet. The appearance of the Magician is an excellent omen of success. Time to believe in yourself and go for it. Oh. Amser cael babi. Na. Just to be clear, ddim I gael babi, ond I feddwl am the logistics o yn y dyfodol. Yeah. Cardyn 2, beth wyt ti moyn ar hyn o bryd? Nothing big, just the world. Ti'n tebygol o edrych am successful conclusion ar ôl dy holl waith caled. Felly mae'r cardyn yma yn cynnig bod e naill ai'n digwydd neu bod e o gwmpas y gornel. Successful conclusion from all your hard work. Does that ring a bell? Oh, well... Kind of. Well, yr unig success byddai gallu bod fi'n actually neud e. I suppose. Fi'n meddwl falle mae hwn yn fwy heb cwestiwn benodol yn fwy gyffredinol amdano ti. Oh, okay, fine. Cardyn 3, your fears. Oh, so many. Oh, justice. Diolch ar y cardyn yma. It's giving, beth yw enw'r ffilm yna, lle mae hi'n croesi coesau hi? Fatal Attraction. Yeah. Fatal Attraction? Oh, there could be agreements or legal affairs that concern you. Fi'n casau stuff o hwnna. Stay calm and level-headed, seek counsel. Legal affairs? Be ti di wneud? Pwy ti di... Scamol. Cardyn 4, mae hwn yn mwy fel I fi, fi'n teimlo. What's going on for you? Oh, what is going for you? The Hermit. I'm going to say Herbert wedyn. Na, Hermit. Nah, Hermit. The Hermit signals a warning not to make hasty decisions. Observe a period of rest and recuperation. Ti wedi bod bach yn hectic. Falle mae'n amser I fel clock off. For sure. Okay, the final one, the likely outcome. Falle mae hwn yn ateb dda I dy gwestiwn. Okay. So, cardyn ti wedi cael yw the Emperor. Expect success and achievement of your goals. This is a time for fulfillment of your ambitions. If you have placed your trust in... Oh. In what? Mae hwn yn really fel sexist. If you've placed your trust in your father, husband, or another man of significance in your life... I think cos mae'n emperor, a wedyn mae'n empress hefyd yn does. They will come up trumps for you. If you've been the victim of ill will, don't worry, you will win in the end. I don't think I have. What, recently? Neu just ever? Ever, falle? Well, I'm sure I've at some point was the victim of ill will. Ill will, yeah. Mae rhywun fel mas yna just yn fel... voodoo o ti. Oh dear. So dyna ni. I hope that was a good insight. Well, gweddill yr wythnos, beth mlaen ti? Oh, good question. Fi'n cael Invisalign. Wyt ti? Odw. Fi'n mynd I cael consultation fi, di mercher. Chuck am in. Tattoos, Invisalign. Oh yeah, fi'n cael tattoo, guys. Botox, crikey. Oh, okay. Ew. Holl ffordd around. There we are. Oedd hwnna'n really handy ar gyfer y podcast. So, basically, unrhyw sydd yn gwrando, blodau. Well, a dail? Well, so mae olive tree a eucalyptus a gypsophilium sef hoff planhigion fi. Botanicals. A mae'n rapio gwmpas gweilod fy nghoes chwith. And I love it, I do. Mae'n really nice. Diolch. Invisalign di mercher, a wedyn Botox wrth nesa. No way! Yeah, so she's going to be... Ti'n mynd I fod yn edrych yn mwy a mwy gwahanol. I know. Fi'n mynd I edrych exactly un peth, so... Ydych chi hwnna edrych ma? O leia mae gennych chi consistency ar hanner yna o'r soffa. Yeah. Oh my god, mae'n a host newydd. Oh my god, play a beautiful... A Cat Morrison style. Tattoos. Sy'n lle. Beth sy'n mlaen efo ti? Wythnos yma, ni'n nos Wener yn cael barbecue. Draw yn ti Rach. O'n i'n mynd I ddweud fyna, if you're having a barbecue fan hyn, a fi heb cael gwahoddiad, I swear to God it's over.
Wow, okay. Intense. Na, byddai'n cael party fan hyn at some point, just yr haf. Yeah, party ping-pong. Ping-pong. It's ping-pong table yn yr ardd. Oh yeah, Dwi'n chi feddwl bod e'n rhywbeth seedy. Dwi ddim yn fel, you know. Yeah, but nhw'n gwybod beth i'n Sticky Vicky style. Oh, may she rest in peace. I know. So hwnna, a wedyn, di Sadwrn, ni'n mynd i Birmingham. Birmingham. Am be? O, i weld teulu. I weld teulu Rach, yeah. Cute. So, dwi Rach ddim yn... Mae'n dod o Birmingham, ond dwi ddim yn sôn o fel na. Dim bod ddim yn wrong efo. Dim bod ddim yn... Ond just clarify, dwi ddim. So, yeah, achos bod pen blwydd hi mewn pethefnos i heddiw. Nice. So... Pa oed fi? Bydd hi'n 31. Oh, yeah, mae'n un oed o fi. Nice. Chydig bach yn Bach yn un, yeah. Cute. So, bydd hwnna'n really nice. So, byddwn ni'n gweld nhw i gyd. A wedyn, mae'n bank holiday, ti'n cael hwn off? Oh my god, ma fe ydy di llun. Fi yn actually neud. Fi'n mynd am fwyd nos Wener i bach o eitho Panath. Lush. Love. Gorff yn y gardd. Mynd am dro efo mam. I was going to say mum and dad, but he's dead, so that was... So likely not. So probably not dad. It could be there in spirit, if you will. Oh, no, nice. Yeah, so mae'n lot i ddigwydd. Stunning. Wel, fi'n gweithio ar bank holiday, so... Tynwch mewn i Radio Cymru. Excuse me. Moonlight fan hyn. Wel... Radio Cymru. Chi'n gallu gwrando ar... ni ar Radio Cymru da. Yeah. Ddim ar fi'n pryd, I feel. Na. Probably ddim. Ond in quick succession. Okay. Diolch yn rando. Diolch. Be, fi am gwrando yn y ti? Yeah, always. Yeah. A diolch i chwi. For you at home. Neu be bynnag ydych chi? Yn y byd. Yn y byd. Diolch am roi land yn ni. Yn wedi Catrin heddi, cos mae hi wedi bod yn awful. Fi wedi bod lan as 5 a.m. Occupational hazard yma a ofyn. So, na ni siarad â chi, wythnos nesa. Ta-da! Ta-da!